na ke managia nayo no go niguo hana na country ndikora tabakaiguana. Oh yes, karibu sana twegangare nginya cihande thaa 10. Kawima ne kawima sana kesa ni hernde rucio ni holiday ngani kira tutaramenya ni urega kungwirwo ngwiciria hau riu andu nio matigeirwo matue no aingi ni turi na crew ria makawa mikungwira we have a crew we makiri arihe akare maikare mucie mahuruke we aingi muno ni ukaigua twendete holiday muno riu riria cioneka ri reke andu magapumzika andu matendete holiday ni a biashara to ni mahingaga ri holiday nayo ni gituma andu maikare na meci andu a biashara to ndaragia na masaa magina akura nyama kiba marauga tutienda holiday no ni biashara imwe hinyiririkaga ingi nacio ikagunikira oho kuri andu magagikorwo people is business. All right. Kabisa. Reure. Omothe kuna recruitment drive. You can areas yothe. No, most of the areas. I think it's going the same. Yeah, prison officers. Oh. Ithiaga itiganite ugakora ringi sub county kihiri ni omothe. Iro ucio guo. We kundu gukiri. Yes. Na riu ri ni makiyumiritie. Etho na bathi ta ici nacio ni ikirwagirirwo. Ni kanya ka wira. Yes. Agutungata nginya thirikari. Ni wira wa kwihotha tondu kirio wa borithi. Gutuika wa bandi. Ni ukuria mwihitwa wa gutumikira bururi. Diligently. Yes. Na hapa ya kwamba. Ukaigua andu ena na hapa ya kwamba. It's not a small thing. Yes. Riu ni ugithiagwa andu makirorwo. Gukiro what have you. Tondu he uritu ningi ungiona wi featherweight muno. Physical fitness. Yes. Ukamba mugatengera thutha kurorwo maratathi ni hari threshold. Yes. Na wakirorwo kana hii no ko wina mirimu. Magego wi mesawa. Maitho. Ugacoka wakirorwo kana wina good conduct. Yes. Iyo ukionekana wewe tayari ni raia mwema. Nduri na rekodi. Ndio hapo. Ingituma wikuirwo. Yes. Riu he muthuri umwe ni akoretwo etindikiriria muruwe muno athie recruitment drive na gutiri atathiete ciothe ciana korwo kuona thie andari oyo no kone ukioe no hihi youth prison navy air force ni athie matathi makirega aregeirwo maratathi ini tondu air force ni wakiona Ewo modere kuringana horo uria heirwo ri ithe augire ekumutwara personally ithe amu escort we mwene. Yes ndio ni akirutira ithe na athianga kuu athire ri gwagituika ena tumauru tuigana ona atahingitie kwa jio haria ha maratathi ake outrule at a very early stage one already uma murevi nake athie recruitment ya murevi. Yes no le witheri anakufa na kidete kurugama na murio. Yes ambeta wa bande ucio ra tongoria recruitment drive amwera wa bande ndaigua tondaria agikuyu ukaturiane matu wonbanga ine kwiyaria mwanake wakweta go saburo ni ngige saburo ni ngige ningwenda mumenye makiria tondu wakimuonero haha saburo ni ngige ni mundu thirikari ibatie tio mothi ira Irio thirikari yabatie gukora muoete thirikari ramubataire ira ndukone murebi ugo thaici urona kihinga maitho guo ri iyo ni intelligence manake wakwa ni ngwendo amenye wa bandi niwe mwici kagwaro wa itura wi gatu na ndienda ukura thirikari ni rabatara mwici thiini Pare mushiri kurutemetio nake. Ni murabatara mwici at least umwe hari borithi ngiri. Akamera gore ici maiyaga. Na iye ndokomanya muruthia wake yari okio.
Nina ninda uga guka nige kuyu. Saburo nyoyo monge muoya ni. Matira maya magomeire ndizi yae marare mari. Oyo ange matuithania rucio. Ne muici kaguaro uyu. Ni murabatara muici muno theini. Amwere binu za uibaji. Wibi. Nigetha na mukireta meiciri. Uyu na nie kudungira mundu amenye ni muici. To ni gangster. Mungiandika uyu ni mweteithia. Uyu mumwandike ni mweteithia. Uyu akiri muici biu. Ndwe murageria kumwira ati ndanatengera wega. Kaage thigo tengeria ici na maguru na moraga na ngari na nduthi. Mamwira hema wa meri atari. Hemo borithi wa Naroma muici. Moke mwira ati kuguru ake gutira kinya thi. Kaya ici mageraga rungu rwa kamwanya kau ke ikinya-ini. Kago ici no rabande nake. Nindenda ndemwire mundu ni muramubatara thirikari-ini. Uyu ni muramubatara. Na ndwe ni mukerira. Seti ya thief tokati ya thief. Uguo muri oyo. Uyu muoye mwenda wega. Na ndirakwira akingira kou. Oko muhaimera ciga na wigwa atwika munene muno. Niko manyita. Uyu nie mwene ni ari anjia. Na ndeithe. Na ndimenye niwe. Ona ndimuwe kuma guciarwo. Ocho kide ti mundu wa intelligence. Aya muno ya ne moya ici. Imeguthi guthomithio. Uyu no muno ya na njera ri. Nie kumatania muno na mikore ya muaga ku. Yakota kumeka counseling. Kwere yako iwe itora magibangwo raini akiorio muici ni uriku. Amarorio manioro akimenya muici. Nyo nginya ria muici athithinaga inioro. Mundu ramenya muthithinire wa inioro ria muici ri. Ni resource nene muno ari thirikari. Ndwe gwe borithi cia manya na cia wabici. Uyu ni wa wabici. Otu wa mahenya. Na burodi. Tumia kanua kau we. Tatumia niwe ndirariria wandikwo. Njege no. No tigetie mwaka umwe utige guthie recruitment ici. Nditwe ndibo riu. Nie ndithaguo nditiga wandikwo. Wabande bauga atia. Aba sasa kijana yako. Nimekusikia lakini unajua hata hana good conduct. Ndangemegea. Ile kwenda ni muici. Okay, wote washerenge hela ya wali watere. Sinasema ni muici, hebu enda nikabura niwashike. Ukijite mu borithi gendo muoire. Uru ubati ukoroke mwita kuru. Ni vamos wajana wote.